Diama, ibintu bihinduyisura kuri situation Enzo Fernandez nyuma y'amagambo yatangajwe na Enzo Maresca avuga ati muri iyi minsi ya nyuma hari ikintu kigomba guhapeninga muri mediane y'ikipe ya Manchester City no gutegereza n'amagambo yarayavuzwe no bita Zapi Alonso nyuma y'umukino bakinaga n'ikipe ya Fulham agira ati nta kintu kijya kintungura ariko nanone turifuza yuko Enzo Fernandez situation ye irangira vuba tukamenya icyerekezo cyayo. Ibintu rero bihinduyisura bigenze gute noneho akakanya ko bikomeye cyane noneho ku ruhande rw'abafana b'ikipe ya Chelsea ndagira ngo mbabwire ngo no gutegereza kubera ko ibintu byamaze kuba bigenda bihindura isura. Ndakubwira no kuri situation Julian Alvalez ndagira ngo nyiguciremo gato akakanya aho bigeze noneho iminsi ya nyuma yo igomba kuza ikubita ishwanyaguza abantu mugomba gutitira abandi mukagenda mubura abakinnyi abandi mukabona abakinnyi bimeze gute. Rero ndagusuje cyane urakaza neza no ku muryango wa DACCO Sport ya YouTube kugeza amakuru umunota ku munota n'amakuru meza kandi agezweho. Aya makuru yo mu minsi ya nyuma ya summer transfer mercato ni menshi cyane ariko ndagira ngo tuganire kuri zino situation ebyiri. Turaza kwibanda kuri Enzo Fernandez mu muryango w'ikipe ya Chelsea mubwiye n'ama situation yandagiye arimo, ariko tujye kuganira no ku muryango w'ikipe ya Atletico de Madrid kuri Julian Alvarez, Barcelona, Arsenal, Chelsea n'amakuru menshi kugenda avugwamo. Icyo nagusaba kora subscribe, kora share, kora likes, ikindi se igitekerezo cya muri comment section cyo wumva wakongeraho cyangwa se inyunganizi. Ikindi rero fungura notification ya kugira ngo ibiganiro bijye bigenda bikugeraho 5 kwa 5. Reka rero twusa cyane twanzike Enzo Fernandez ni situation imaze igihe kirekire mbere y'igikombe cy'isi mu gikombe cy'isi ndetse n'iyi minsi turimo kano kanya yo mu mpera za summer mercato birashyushye cyane kuri Enzo Fernandez. Enzo Fernandez abafana b'ikipe ya Chelsea bamaze kurambirwa barifuza ko nagende cyangwa gumemo. Nibyo bintu barimo barifuza bose aho babonye no kuri stade bamuririmbiraga bati Enzo Fernandez la bakagira bati miliyoni 120 twarazatse ariko kuki bataza kuyatanga. Ariko nanone byagaragaye ku mugoroba Enzo Fernandez wabonaga ari commitment, wabonaga afite umuhate, wabonaga ashaka gukina, wabonaga ari kwitanga nk'umuntu ugihari. Ariko nanone ibibaye muri aya masaha Fabrizio Romano ateretse inkuru hanze karundu rikomeye cyane remereye cyane yuko nyuma y'ibiganiro bimaze iminsi bya camp ya Enzo Fernandez ndavuga za Javier Pastore uyu mu agent wa Enzo Fernandez ndetse n'abandi bashinzwe gukurikirana Enzo Fernandez ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya Manchester City baganira ku kijyanye na Enzo Fernandez cyacyo cyose, baganira ku cyakorwa, baganira niba hari amahirwe asigaye n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Aka kanya Fabrizio Romano amaze kutubwira yuko ngo Manchester City yiteguye gutanga ubusabe cyangwa se bid ngo Yakataraboneka kuri Enzo Fernandez kuko ngo iramwifuza cyane, ngo ntiyifuza ngo kuba yareka kuba yamutwara muri isama Americato. Kugeza kuri zino saha rero ititaye yuko Chelsea yashyizeho deadline day igashyiramo 120 z'amapaundi kuzamutanga, irifuza gutanga ubusabe bwayo kandi ngo buremereye cyane kuri uyu mukino Enzo Fernandez. Ikindi gikomeye cyane cyatunguye n'abantu benshi cyane ariko ntikigeze kinatungurana cyane kubera ko n'ubundi mu minsi yari yashize yari yabyifuje ko kugeza kuri sawa abonaga ko ashobora kuba gihari ukurikije n'amagambo yagendaga avugwa, ibintu byose byagendaga bivugwa ku ruhande. Aka kanya Enzo Fernandez nawe yamaze kuba yemera kujoininga umuryango w'ikipe ya Manchester City. Yafunguye imiryango yo kujoininga Manchester City asanga Enzo Maresca wamutoje mu muryango w'ikipe ya Chelsea. Ibi bintu byatunguye abantu benshi cyane ariko bagaruka inyuma gatoya bakibuka ko Enzo Fernandez n'ubundi yari yarifuje gusohokana mbere y'igihe, aka kandi ugasanga n'ubundi byari byaratinze. Kugeza kuri saa rero amakuru harakomeye cyane noneho ntago bikiri ibanga, ntago bikiri muri bya byo ngo bari kuganira. Oya, ikipe ya Manchester City ngo iri gutegura bid ngo kugira ngo irebe ko yabona Enzo Fernandez. Ahubwo ndibaza nti miliyoni 120 ikipe ya Manchester City yemeye kuba yazitanga no kugeza kuri uyu munota, none se deadline day yateshejwe agaciro? Ese nyuma ya deadline day ikipe ya Chelsea Todd Bowyer cyangwa se Clearing Capital yiteguye kuba yafata buno busabe bwa miliyoni 120 mu gihe Manchester City yabibuzanye kano kanya? Ni ikibazo ndimo ndibaza cyane. Gusa ibikomeye cyane binahari binaremereye cyane nuko Enzo Fernandez yafunguye imiryango yo kujoininga ikipe ya Manchester City muri iyi summer mercato. Ikindi kiremereye nuko Manchester City nyuma y'ibiganiro bimaze igihe yiteguye noneho gutanga ubusabe, ngo yamaze kuba yemera ko igiye gutanga ubusabe ngo kandi ngo buremereye ngo butegura kwinjiza umukinnyi Enzo Fernandez. Manchester City yatakaje abamediateri bayo beza b'inkingi za mwamba Bernardo Silva kuri free agent, uwo n'umushahara wagiye kandi munini
uwo bita Rodrigue Kante amafaranga barayinjije ndetse n'umushahara wagiye, nibyo ni ibintu birenze bya hatari. Niko Gonzalez yamaze kujya muri Newcastle United, Tijan Reinders yamaze kuba asohoka. Ikintu gikomeye cyane no kugeza kuri zino saha, ikipe ya Manchester City irifuza gufata ayo mafaranga ibonye, harimo n'amafaranga menshi agiye atandukanye bagiye bagurisha n'abandi bakinnyi, ikaba iyashora ku mediateur Karundura nyuma yo kwinjiza Ayubu Obuadi kuva mu muryango w'ikipe yari y'imyaka 18 uzuza 19 mu amezi ya nyuma y'uyu mwaka kuri miliyoni 100 z'amayero. Nuko kugeza kuri saa uyu mukinnyi witwa Ayubu Obuadi agomba kujoininga ikipe ya Manchester City yamaze kubagira no mu Bwongereza, aho yamaze no gukora ibizamini by'ubuzima. Ubu ngubu ni umukinnyi waje kuba ajya mu muryango w'ikipe ya Manchester City. Ni umusimbura mwiza bari gutekerezamo ngo uwa Rodri. Okay, tunugutegereza tukareba ko bizahapeninga, ariko ngo bamwita mu matematicien ngo aho akina hariho hose. Rero Manchester City ngo yiteguye gufata amafaranga Yakataraboneka, ngo amafaranga aremereye byatari ku gishoboka cyose ikabona Enzo Fernandez akaba yajoininga ikipe ya Manchester City. Inkuru yakiriye gute mufana w'ikipe ya Chelsea? Enzo Fernandez gusohoka muri ikipe ya Chelsea urabyakira gute? Ko bishoboka ku mahirwe ya 55% kugeza kuri saa byari biri ku mahirwe ya 15-20, ubu byatumbagiye byazamutse byageze ku mahirwe ya 55% cyangwa 60% ko City ishobora gukura Enzo Fernandez mu muryango w'ikipe ya Chelsea ikamujyana mu muryango w'ikipe ya Manchester City. Ikintu gikomeye cyane rero kurana rw'ikipe ya Chelsea ninjiyemo gatoya, Chelsea iragira ati mu gihe cyose muzaduha ubusabe bwiza tukabwishimira, mu gihe cyose muzadukubita amafaranga tukayishimira, kandi ayo mafaranga akaba yabasha kugira abandi bakinnyi yazana mu muryango w'ikipe ya Chelsea kandi bakomeye, ayo mafaranga tuzayafata ntacyo tutagurisha mu muryango w'ikipe ya Chelsea. Chelsea rero kugeza kuri uyu munota nyuma yo kumva ko iyi nkuru ikomeje kugenda ikomera cyane ya Enzo Fernandez kuba yasohoka, yatangiye gutekereza. Ntabwo ibitangiye kano kanya, imaze igihe kirekire. Alex Scott mu muryango w'ikipe ya Bournemouth, Chelsea yamanutse Karundura. Uyu Alex Scott mu minsi yashize nyuma y'uko igikombe cy'isi cyari kirimo kirangira, yari yatangaje umuryango w'ikipe ya Bournemouth wamusabaga ko yongera amasezerano, ko atifuza kongera amasezerano, yifuza gusohoka muri Bournemouth. Bournemouth ikavuga ati turifuza kugumana Alex Scott uko byagenda kose ku gishoboka cyose, ariko nanone bashyizeho n'igiciro kivuga ngo umuntu uzamwifuza ahangaha aho tuzarekura agende. Alex Scott rero Bournemouth iri kunaniza, ntabwo yifuza kumurekura. Ikipe ya Chelsea itangiye gutekereza yuko nibura Enzo Fernandez yahita ijyana n'imbaraga zose, kandi ngo yiteguye ko yatanga miliyoni 85 nkuko zari zasabwe n'ikipe ya Bournemouth. Aka kanya rero ikipe ya Chelsea iri gutegura kuba yatanga ubusabe nimara kubona ko Enzo Fernandez bimaze kuba birangira, ariko irifuza yuko niba koko bishoboka ubusabe bwiza bukaza nkuko City yabivugaga, nkuko City rimera bivuga, aka kanya irifuza ko bikorwa hakiri kare kugira ngo bitaza gutinda bikaza kuba bituma iri buze kubura uko yinjiza umukinnyi kandi ikeneye kuba yasimbuza Enzo Fernandez. No kuvuga ngo rero Alex Scott ari kuvuga mu bakinnyi bagomba kwita barebwaho mu gihe Enzo Fernandez ari buze kuba asohotse. Ubu muryango w'ikipe ya Chelsea, Xabi Alonso bose bakomeje kugenda bareba kuri uyu mukinnyi wanze kongera amasezerano mu muryango w'ikipe ya Bournemouth wifuza gusohoka. Aka kanya ngo arifuza kujya gukina mu ikipe nini, ikipe nyine ubona ko yamuzamura urwego. Ikipe ya Chelsea rero yatangiye gutekereza gushora amafaranga kuri uyu mukinnyi wita Alex Scott, ariko nanone urundi ruhande abafana b'ikipe ya Chelsea mukomeza kugenda amwihangana kubera ko Enzo Fernandez yari inkingi ya mwamba, ariko aho bigeze rwose iyi situation irarambiranye kugeza kuri uyu munota. Niba Enzo Fernandez ataracururuka ngo yumve yakorana n'ikipe ya Chelsea, he better to leave, agomba gusohoka agashaka ahandi hanajya yakina kandi yishimiye. Nta n'impamvu yo kugumana umukinnyi utishimiye kuguma mu muryango arimo. Icyo nakubwira mu muryango w'ikipe ya Chelsea n'ubundi nuko uwo bita Martin Zubimendi akomeje kuvugwamo, ni ibinyamakuru byinshi bikomeje kugenda bimuvugamo, n'ubwo Arteta yavuze ko atiteguye kuba yamurekura muri Summer Mercato, anamwifuza cyane uyu mukinnyi. Impamvu ari kuvugwa cyane mu muryango w'ikipe ya Chelsea nuko mu agenti wa Xabi Alonso ni nawe mu agenti wa Martin Zubimendi. Ibi rero bigatuma yaba muri Bayer Leverkusen yaramwifuje, bigatuma yaba muri Real Madrid akimara gusinyamo yaramwifuje cyane, nubwo bitakunze akajya muri Arsenal kuko yari yarayemereye. Kugeza kuri uyu munota rero biracyane kuvuga mu muryango w'ikipe ya Chelsea ko Xabi Alonso akomeje kugenda yifuza Martin Zubimendi kuva mu muryango w'ikipe ya Arsenal, ariko Mikel Arteta yamaze gutangaza ko ngo n'umukinnyi we, ngo n'umukinnyi yishimira, inkingi ya mwamba kandi ntabwo ari impuhwe ari kumugirira. N'ubundi Martin Zubimendi n'umukinnyi mwiza, n'umukinnyi wa danje, n'umukinnyi udasanzwe, ariko nanone
ikipe ya Chelsea ikomeje kugenda ireba icyashoboka kugira ngo irebe ko yakora iyi transferi, ariko nanone Arteta yamaze kubatangaza yuko Martin Zubimendi ntabwo yiteguye kuba yamurekura ngo agende muri iyi sama America Tour. Nanone mu muryango w'ikipe ya Chelsea, ikipe ya Nottingham Forest bigeze kure ku ntizanyo ya Iriam Dilap uramwataka wamaze kuba agaragaza ko atazabona umwanya mu ikipe ya Chelsea, yuko ashobora gusohoka mu muryango w'ikipe ya Chelsea akerekeza muri muri Nottingham Forest, ariko nanone ku ntizanyo ariko ishobora kuzamo obligation to buy mu mwaka utaha w'imikino. Nanone kandi hakaba hazamo na clause ivuga ko mu gihe cyose Nottingham yazabimugurishije Chelsea yazabona amafaranga muri rusange. Aho na amadiro ari mu muryango w'ikipe ya Chelsea. Ikindi inakubwira nuko umukinnyi bita Badiashile yamaze kuba agera mu Butaliyani muri Napoli. Ikindi nkomeza kugenda nkubwira Nicolas Jackson ni inkuru irimo iravugwa cyane mu muryango w'ikipe ya Chelsea, yuko uyu mukinnyi ikipe 3 ziri kumwifuza. Harimo ikipe ya Aston Villa irimo iramwifuza kandi cyane Atletico de Madrid nayo yakomeje kuba imwifuza byatari yabukereye. Tottenham yamaze kuba isohokamo, andi makipe asigaye nayo muri Saudi Arabia. Ayo kugeza kuri saha Jackson yamaze kuba confirma yuko yifuza kuguma ku mugani w'Uburayi. Rero ngo Chelsea yamaze kubitangaza yuko ni ibyo mvana mu binyamakuru bikora hafi ikipe ya Chelsea, bamaze kuba batangaza yuko ngo irifuza kuba yatanga Nicolas Jackson mu muryango w'ikipe ya Atletico de Madrid, kubera ko Alemanyi yakomeje kugenda amwifuza cyane areba ko byashobora kugira ngo arebe ko yamusinyisha, kubera ko uri Alexander Soloff yagize ikibazo cy'imvune. Ikindi Julian Alvarez bigaragara ko ashobora kugenda asohoka nkuko akomeje kugenda abigaragaza no kutishimira Atletico de Madrid, ndaza kubabwiraho nyuma. Ariko rero ngo Chelsea ishaka kubibyaza umusaruro ikavuga ati niba mutwaye Nicolas Jackson mureke dukore swap deal, tubashyiraho n'amafaranga muduhe na Julian Alvarez. Julian Alvarez niyo nkuru ngiye kuhita njyaho kugeza kuri uyu munota. Ariko nanone Aston Villa nayo iracyari gupushinga uko ishoboye kose, kubera ko na Emery azi uwo bita Nicolas Jackson, barakoranye muri Villarreal, azi ibyo yatanga, azi icyo yakora. Arifuza rero kuba yatangira urugendo rwo kuba yatanga amafaranga mu muryango w'ikipe ya Chelsea kugira ngo barebe ko umukinnyi bita Nicolas Jackson ari buze kuba ajya mu muryango w'ikipe ya Aston Villa. Ariko isoko rishobora kuba ryarahuzemo n'abakinnyi cyane, nkurikije uko ngiye mbibona. Niba Nicolas Jackson amakipe asigaye mu Rwanda kakahava, ni ibintu bitangaje cyane. Aba bakinnyi ubundi babaga bagurwa amatransfer yabo atagaragara cyane. So ni ukuvuga ngo rero yayo ni amakuru ari mu muryango w'ikipe ya Chelsea kugeza kuri uyu munota turi gusoza. Rero reka dufate umunota umwe cyangwa iminota ibiri tuvuge kuri Julian Alvarez. Julian Alvarez nk'uko twakomeje kujya tubabwira kuva ku munsi wa mbere, kuva mu kwezi kwa gatandatu, mu kwezi kwa karindwi gutyo, tubabwira Julian Alvarez Barca, Atletico de Madrid, Julian Alvarez Barca, Julian Alvarez arashaka kujya muri Barca n'inzozi ze. Julian Alvarez Atletico de Madrid yaramuboheye, yaramufungiye, yanze kumurekura, n'ubundi situation ntago iraba igaragara cyangwa se ngo ihinduke. President na CEO wa Atletico de Madrid umutoza Simeone yamaze kuba basaba yuko yifuza yuko situation ya Julian Alvarez, kubera ko n'ubundi Julian Alvarez mu mutwe ntago ari muri Atletico, arifuza kugenda, nibayigire vuba binatume baza kubona abandi bataka baza kuba bagura kugira ngo transfer mercato itazarangira batabonye umwataka gusimbura Julian Alvarez kandi nawe ubwe mu mutwe we atarimo. Alvarez aragira ati ndashaka Barcelona, ni nazo nzozi zanjye. Atletico agira ati ntago tumurekura, ntago tumugurisha muri Barcelona uko byagenda kose, aho kugira ngo tumugurisha muri Barcelona turaza kumugurisha i London. Amakipe akomeje kugenda mwifuza ko ndibanda ku ikipe imwe kano kanya ni ikipe ya Arsenal. Arsenal yabajije ku bijyanye na Julian Alvarez, babibwira amafaranga bigwa miliyoni 150, ariko amakuru agenda ayinyuma mu bikara agenda avuga, iravuga ati amafaranga ni menshi cyane. Ariko Julian Alvarez aza kubwira amakipe ya London, aza kubwira n'abashinzwe kumushakira isoko ryagomba kwerekeza, aza kubwira kampu ye ndetse na Atletico de Madrid no, ntago ari kuri rejectinga, ntago ari kwanga Premier League, ntago ari kwanga Arsenal, ahubwo inzozi zanjye no gukinira Barcelona, sinifuza kujya mu Bwongereza. Arsenal kugeza kuri uyu munota rero yasohoye statement ivuga ngo twiteguye gutanga amafaranga no kujya mu biganiro kuri uyu mukinnyi Julian Alvarez, ariko mu gihe cyose ikipe mu gihe cyose Julian Alvarez ari buze kuba yemeye gufungura imiryango akajoininga ikipe zo mu Bwongereza cyangwa se muri London, cyane cyane Arsenal. Mu gihe cyose ari bwerekane yuko yifuza kuba yatujoininga, twiteguye
kuba twafungura imiryango natwe tugatangira ibiganiro by'amafaranga twagura uyu mwataka Julian Alvalez. Atletico de Madrid yasaze yasizoye, ntiyifuza kwakira any negotiation iyo ariyo yose iva muri Barcelona kuri Julian Alvalez. Ese Julian Alvalez arabigenza gute? Ariko ku ruhande rwa Atletico de Madrid nawe urabyumva. Atletico de Madrid yavanye Julian Alvalez muri Manchester City, imuzana yemera gutanga amafaranga y'akadasa, imushyira mu mushinga wayo, imugera profile y'umushinga wayo, nkuko nabonye ejo Ramos nawe yabikomojeho, kugira ngo biyubake. Mu myaka 2 Julian Alvalez amaze gushaka kuba yasohoka mu ngo ajye muri Barcelona, ikipe bahanganye muri Espagne. Atletico de Madrid kumva birayibabaje cyane, ariko nanone burya amazi yakubwiye ngo singukaraba nawe urayabwira ngo nta mbyiro mfite. Nje mbona ari byiza cyane yuko Atletico de Madrid yakorera amafaranga muri Julian Alvalez, aho ugashaka abandi mu gihe iyi minsi ya nyuma igera nko kuri 6 isigaye kugira ngo transfer mercato irangire, ize kuba igendera neza Atletico de Madrid. Mu gihe ukomeza gutinda muri bino, bishobora kuza kurangira Julian Alvalez atazakontribute, atazakina neza muri Atletico de Madrid muri uyu mwaka. Ikindi kandi ugasanga no kugura umwataka birabahombeye, ugasanga ihuye n'ibintu by'ibihombo bigiye bitandukanye kubera Julian Alvalez. Nabonye na Simeone yatangiye kugenda asaba imbabazi uwo bita Rukman, ati umbabarire nagukinishije ku mwanya utari wawe nimero 9, ariko nakundi byari kugenda, gusa byatumye utitwara neza, umbabarire kandi cyane. So nuko situation rero ya Julian Alvalez imeze. Arsenal ngo yiteguye kuba yatanga amafaranga ayo ariyo yose kugira ngo ibone uwo bita Julian Alvalez, mu gihe cyose Julian Alvalez ari buze gufungura imiryango yerekeza mu Bwongereza muri Arsenal. Ariko kugeza kuri uyu munota Julian Alvalez igisubizo ni kimwe: ntago nifuza kujoininga Arsenal, ntago nifuza kujoininga aka kanya muri Premier League. Inzo zanjye no gukina muri Barcelona. Kugeza kuri uyu munota Atletico de Madrid nayo iragira ati no, we don't need any negotiation about Julian Alvalez to Barcelona. Nta nubwo dushaka kumva ko Alvalez yavugwa muri Barcelona. Turifuza ko niba ari busoke mu Bwongereza cyangwa ahandi. Ikintu gishoboka rero kugeza kuri uyu munota ni ugutegereza twihanganye, tukareba aho biri buze kugenda birangirira. Aya makuru rero yashaka kuyakugezaho muri iyi minota kubera ko yarashije cyane aribwo gisohoka. Ndagira ngo ngusabe rero gukomeza kudukurikirana, ukora subscribe kugira ngo ibiganiro bijye kugeraho nyambere, ufungure notification yawe, bijye biza notification itikurabura, uhite unyarukiraho urebe ikibaye. Ikindi kandi ndagusaba gusharinga bino biganiro, urayikinga, kudusigira igitekerezo cya muri comment section. Kwibutsa ko ni DACCO n'umuhondo mwigi merekere muri bombe diama. Mama yawe football is always my life, and na ruhago Imana ikomeze kubana nawe. Amakuru ya sport n'akagaruka. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista, no.